Inkinga esibhekene nayo ke baba ama foreigner ne ngathini as they are going too far ayavandalize kahle azovanda yazi ukuthi wayengisho njalo ingoba thina ehlile phansi esihlala la sihlala nawo so that's why sazi konke into ukuthi enza nawe wenzini wenzani omunye umuntu ohlala le state ongazi ohlala ko Midrand ohlala ko Sentini uzobona ngathi siyawa accuse. We're not accusing these people. Ayikho nje lento eyi1 ongayikhomba ukuthi cha le yenziwe ANC ngaphandle kwalo ozoyi5 ANC ngoba uyazi ukuthi yakufaka emsebenzini awungenanga ama qualification wangena ngetshotsho angisukela ngithi ngiyogana eNigeria ngiyofuna lapha sikhona insizwa la eKZN sikhona insizwa la eGoli enjani ese KZN yaseZimbabwe government akuthi umuntu omdala siyacela ngicela usihambise ama-foreign sawathanda athi usakhetha ukuthi elize ngani ukankane nenkankane alihle umsimbana ngakubo. Sanibonani ngiyanibingelela ke babukeli emakhaya igama lami ngimkhenani Ken KJ Shingobe infotsa lemnyama 2 siyaqhubeka ke siyabona lana kubhizi kakhulu mama sanibonani. Yebo sabona baba njani? Siyaphila kakhulu sinakubuja lana man kuyamashwa kubhizi up and down kwenzakalani why are you guys marching? Okay ntodana ne la eSouth Africa ne njoba nje sekuzokafika abanye abaqhamuka kwezinye indawo beze la kithi sizohlanganyelana ngalenkinga esibhekene nayo ayithi ibhekene nathi la kuphela eJohannesburg ibhekene neSouth Africa as a whole. Inkinga esibhekene nayo ke baba ama foreigner ne ngathini as they are going too far ayavandalize kahle azovanda yazi ukuthi wayengisho njalo ingoba thina ehlile phansi esihlala la sihlala nawo so that's why sazi konke into ukuthi enza nawe wenzini wenzani omunye umuntu ohlala le state ongazi ohlala ko Midrand ohlala ko Sentini uzobona ngathi siyawa accuse. We're not accusing these people. These people they're going too far ne baselinga ama drugs ne baqhathi bese ama drugs umone netafule encane engaka udesa ama sweet so la ma sweet leyo wenzani ama drugs for ingane zethu uzokuthiwa ke nonyawupe ingane sezihyper ingane sezinani kusho nje le South Africa nje angithi youth yakhona yonke enzani injani idla ama drugs idla idakamiswa ne ngiyayibona ialcohol mana alcohol nayo futhi nayo ngathi singenile futhi nayo sijoyini the shortest alcohol ama crystal lokho magaba khona wonke amonyawupe zonke lezi zinto lezo so manje sekufika undaba ezitha ke ubukhulu macingwane ukuthi ke benophakela umthakathi ukuthi abeke beze la eGoli bezoke besikhucululele bezokuthi besitshelele ukuthi ke sesi right we had enough with the foreigners ngicela ukuthi ke beze bezosilekelela ukuthi ke abantu bangaphandle njengoba mina nje sonke lezi insizwa lezi la emva kwami sisuka endaweni ehlukene from different countries places location to combine with us and fight with this problem that you are having in our country. So bengicela ukuthi ugovernment lo ANC ngoba ngeke ngisho ukuthi ugovernment wethu ngoba the way yenza ngakhona yatshengisa ukuthi ugovernment we-ANC nama foreign okay ke ngiya-accept ukuthi ke thina ke ama South Africa sisebenzisela ukuthi siyayuzwa kahle sizuzwa yini i-country ukuthi ke kumele sivote then leyo country le engasaphumi ongasuthi yindaba engasaphumi yona ANC angeke kuthiwa ke lokhu uphethe for 30 something years ne ayikho nje lento eyi1 ongayikhomba ukuthi cha le yenziwe ANC ngaphandle kwalo ozoyi5 ANC ngoba uyazi ukuthi yakufaka emsebenzini awungenanga ama qualification wangena ngetshotsho ngokuthi wena ubaba wakho yini usebenza lapho ngizokhuluma ngento nje zala eSouth Africa niyasazi nje nanje as a whole ngeke ngilongichaza kakhulu niyazi ukuthi i-ANC isihlulekile i-ANC ayisikhona ukusiza angisho ukuthi ngiyayigxeka no region ayikhona ukusiza ayikhona ukusenzela lutho ayikhona ukwenza lutho ayikho ngingathi yayenza ngaphandle ukuthi isibulalela izwe. Mama siyabonga kakhulu so amazokugcina nje ukubonga abonke nje njengoba usho ukuthi abantu baqhamuke KZN lamabuye eMpumalanga what can you say about bonke abantu abasupportile manje njengamanje ngizothanda nje ngusizulu omnyama uZulu kaMageba lo kaShaka kasenza kakhona ukuthi nisizile ukuthi nize nizohlanganyela nathi nisibone ukuthi sisenkingeni khona nje indawo okuthiwa angena kuyo oHebrew kuthiwa angena ukuthi ama foreigner azontshe ezweni lethu lomntaniya ukuthi ke azingene endaweni ethize yezo yangeke singene vele ngoba ayazi ukuthi asibambe inkunzi asigwaza ukubamba inkunzi la abantu lo uyazi ukuthi utshonile akwazi ukuthi ufe amaZimbabwe they step you to death so manje ke siyabona izinsizwa ezikhona ngicela ndiyabona emva kwami akukho ngekho oZulu Mageba lapha bazobambisana nathi ukuthi ke sishaya sihlekise kodwa ukuthi ugovernment manje akasi-understand yamanje kusakhulunywa kusayiswa i-mouth to mouth ukuthi ke njengoba ugovernment akuthi umuntu omdala siyacela ngicela usihambise ama-foreign
sawathanda athi usakhetha ukuthi elizephepha lize ngani ukankane nenkankane alihle umsimbane ngakubo inkankane nenkankane angangisukela ngithi ngiyogana eNigeria ngiyofunani lapha sikhona insizwa la eKZN sikhona insizwa la eGoli enjani ese-KZN yaseZimbabwe ase-Nigeria insizwa umuntu akahlele kwakhe ngoba umfana nalesi maphepha uzothi uze ngamaphepha yena eyi-1 ngithi asebona usejwayele ikhantri usebona kuyenzeka uselanda lokhu kuqaba lakho uthole bahlala bawu-8 endlini eyodwa or 10 bashare iroom engaka wena uthi 1.5 iroom behlele bewu-10 phakathi bayazi uma unomuntu uzokunikeza 100 abaspendi lutho abakhokhe tax abenzi lutho nje abenzi lutho irenti bafuna uyikhokhe bahlele nga-10 ayikho into athi ba-responsible kuyo bayayenza so mhlabeni basibamba nenkunzi basiqedile nje besigwazi ngezwa iy'ngane zethu uma ngathi uyahamba uyasesha uma emotional uzoza abantu abaningi ustephiwe i-security libulewe libone iphuca inkunzi lijutshile futhi nje le-industry ye-security nje yinto nje edlalela wonke umuntu ose-South Africa uvele nje ezezonyathela kuyo ngoba icabanga ukuthi iyabheda la nathi besine-contract khona la kwamangale ngemuva ukuthi namhlanje sikaze sihole kuleyo khampani leyo sasashiya sazodayisela nakhona akuhambi nakhona angazi ukuthi ngampela ugovernment uqhasha uma sekwenze njani ngoba sifundile isikole saya esikolweni yezwa hayi usebenzi aphuma ngebrand okay siyabonga lizosengamela siwuZulu kodwa njengoba siwuZulu hayi ukuthi simele uZulu simele i-Africa South Africa hayi i-Africa simele i-South yezwani South there down there in the continent laba lapha simele bona not Africa we don't care about the Africa cause they are responsibility into their country siyabonga